Halo, halo, Mahe. Mahe, Mahe, lawan. Welcome, welcome, Mahe. Dah. Baren, halo, welcome, welcome. Uh, Alan boy, welcome, welcome. Balai, Iwan Sam, Juan Cuk, balai Iwan Sa. Hah? Iwan Sa, balai Iwan Cuk. Welcome to my stream, boss. Kiwenson, welcome, welcome, brother, welcome, welcome. Ismat Fufu, halo, welcome, welcome. Dah. Saya jangan ubah. Hey, hai sap. Saya jangan ubah web mah. Ngalak syaban ka akau ngabas belintah pile. Ayo, boleh pile ayo. Ani kalau tu pelat terdenam. Gansa kalau tu pelat. Balik, welcome, welcome. Om dere bos he. Sina room na. Halo, 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 Robertson, halo, halo, welcome, welcome. Tang Bandung ro hatim ngamla bos. Belintah, belintah. Beli kum tama. Ta saya ba web. Nai 1 vs 1 ba web mah ba de pisenam. Yo Domar, halo, welcome, welcome Domar. Ban plit tengan la, ban plit pila. Tip na ke ga mah. Aya nga 1 vs 1. Ai ning kong ya nga ba de fast. Panjen hatim ngamla. Iwan sa panjen hatim ngamla se. Ai le kai lam ya nga ro okay wiki. Senana. Ngahan ai katu itu long Robertson. Yang pak so kata ka ai mah. Okay. Ka 1 vs 1 dapat wanda yang pak so yang mah bat pali mah long kum ki jing ya krut jing kene. Hey people sa ka komen. Pai mo bos ngasih wan island. Oke, wan sa kita. Ai ngasih ti. Ai so yang atamo. Oke, ngan pak so pali vs mah. Tang si kema da ki job da kira mamri masre mo. Ai so yang ban up anadu menen. Hey, halo wan san halo. Welcome to my stream. Oke ta. To senana ken bro. Oke, tang senana mo. Oke. Tang si mo sana mah bat pelik de ngambil mas mo yo ong kumatu kasih ten ban air mas mah bat pelik te tak tahu ngam air mas re no tak tahu te takiram te si ami na bet ki baca te ken yo ya leswa tenam kita ngan sinaso kem tana bo de hai sai le kum to ba anga kita. Halo guys, kum no filang. Meba halo, welcome. Dep kanen aina katu itu. Tan apsa hadu dawan ita i bawe mo sanam. Dawan so ita i bawe parte ngasa sana katu itu. Dalam dep soal ita i bawe mo sanam. Telah dep ita bawe dengan sapa kata katu itu mah. Dapat dep ita bawe te nomor tangan ai sui bawe tang bawe parwanda dengan ai yu mah hebat pali mah. Nomor untuk si penerima senga tagarau. Tak kiram tak job te sumhana ya air mas mo tusu mi deng mo. Oke ta. Wala dap oke ta. Ay sorry bhai. Ai khat lai rao. Kale ngale. Ngala iro. Ngala kan mau ru tang baka. Ka kli te pi kita. Ka kli te sa ba palat le. Ngala kan mau te tang ba ngalap lak ketipat la kan mau. Ketipat la le tosi te kau. Kakti te baspet mo. Kakti te baspet te le kum nama. Kakti te baspet pelat ang tak tahu.
Kale hehe mahe kale. Ba tagadau ka speed pelat kakti di mahe tagadau ngakan maong. Tang ba ka speed pelat kata kakti mah mahe mah. Nele renga sinakam ski nomor ba. Halo badu welcome. Siwan like mo bro dang ya bun ba kwa le kai sawan le dalak kenca oke. Baru bersan bunda oke bro dah. Enten noh kita. Bakla mah. Lakam berselam kereta om lele. Tah. Subhaya lanya kasih tar mah. Le. Ngan ai tang san rau mah, ngam ai rekat lai rau sunan. Ngan ai tang san rau mah. Oke lalong tah. Ngam kok penhere itu. Ab yang ngai syai. Basuk lang. Welcome lagi basuk lang lah. At lang mah. Mantangan pak shop pasot. Ai sifa kamlong re. Kamlong re. Tak tahu pengen ai sif lupa kamlong re. Papale. Ngan ya shop pasot mah. Anda lawan iba web dengan sa iba web sunan. Next bit lawan iba web dengan sa iba web. Mon mari iba web la ong ngamen ne. At lang bos. Ellen boy rani ngan pak shop pasot mah job kini jom palik badong mahe te. Taki job nanet te kan pak pasot mah ready depan ai ai di rum ai khat lai rau tamo ka fast kimro. Em ngan ai tang san rau mah tang san rau la biang pa mahe mah pat palik kaju mah ka profile. Yang asuat spek yang ayang ngasai badu welcome to my stream badu kita lalang mah lalang kita calo ngampat ai spek rema apa sih no pila on stream slam ne bos civil star ngadang su senakan mah su senakan ka yu mah tang stang mah tep kan sa mana ngampat baca pasot musna ngampat pasot ta sei mah betul pali de brother ayang bos mahe pali kita pi ai le kai ayu mah ben ben star ngan ai le kai da katakak one vs one mah ni tema phate mah bade ta dan ane dengan ya coba sot bet mah senan dalawan yu wipar dengan saya wipar mah senan ta mana bajab kini mana bajab kini ngates spek yang kita sesuai se baru ya iya tah sei basino nai ong ban ong idak ong badak deh ong badak kita apsa asa basino punya ngan penhe ka speknya tak ada ngan suspek chon he to ya jol tang ba isai I klem ai le kai re te ai bet tu itu bro pi apa sai ak he basuk lang he kita em ba I ang I wepar nga mene yon teng nga mene ang ay nga 1vs1 taga daw ngan sa sinalupa ka 1vs1 so nem ready na ngan stana mah kita tah paling tak kamlare bangan iu paling kata kamlare kita lala mah
kita wi mahe wias pali ngapat wi par hele kita chalo Baisa kat kan mo sa ka foi fo yang mana istai ba wi ba wi par mar ba teng yamne ka kata ko wan wias nan ai tang saurau mo ba repi ki ba dang dan stream ai oke chalo legend pali legend ni bala ngat tengam tip mo ta ngat tengam tip oke salah shotgun yi jong ma he shotgun yi ma he pha actor dan actor mo sanem ya ai ngaru one vs one pek tu yes tak sino ngam pek sama di sino we le 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 vai le akama he la dang klei kama he le ai pasal na sama eh ngan phale chata ka fu yes ka one vs one sao pa i ba sino then I know you only next one year tangan ai beja password sana tangan ai da password mah tangi ba harli sibit dengan mo mar ba tek ngam ne nalong sa sibit sina sudah ko le kai te sudah begini sini kita chalo kita te la ma he ne la pali la ma he ne la pali la ma he ne la pali mo ini ada password sana harli ada password mo oke pa kita pali vs mana bala untuk jemput nak 40 ni kan. Hei, kali. Le. Cepat buat rumahnya. Next. Buat rumah te tah. Padi pali te mah tinam. Legend sa lagi ni mah. Legend sa lagi ni guys mah. Eh. Mahe, chalo. Pak ya nga next pro. Next M yang nga. Next M yang nga next M ya pi ai ya kiwi. Tangan ai da password mo ya dengan ai da kiwi dengan ai da password senam. Dan ai beda password mo. Dasik lang ai beda password mo. Le kayak gini tuh hai teh. Lai sumet le. Klem labi ite, klem labi imo la kru dar. Eh, klem labi i deh. Jong peli bajong mahe. Ani ni. Kacing legend kiwi teh. Kacing legend kiwi teh. Si request ya Harlin dan kawai. Next ngani kuno. Iba sino ngan ai da iwan tai te ngan ai try tang i ba ai par no senam ba iba sino. Jadi ka fo kam yo kiper lok. Ngan saya ta fo mo senam. Saya ta fo lawan tai ba ge par no senam. Mata ge par ini ang na ini S1 ke saya gitu. Gitu lah. Ngan saya ta fo mo. Minta telak krut baik palik denam. Lakrut baik palik le bhai le. Le bhai. Le bat palik. Jap kane ken. Tu jang bawi perwan rete bhai. Jang i bawi perwan rete bhai mah. Jang i bawi perwan rese nam. I bawi ken. Oke, palik US naik. Hai mana bajak tempat mas lain belum he vai mai tel ada vai tel ada sa sibet ken hoy sa sibet mah sa sibet aku tu taka foi sen sa sibet mah kum na man taka singi pa on stream dang koloi he de mar he how come de mar
Kai kata. Kata ne. Kata ne. Kawan Yuswan. Kata kawan Yuswan sa ICB. Kawan Yuswan sa ICB. Lawan hai. Nang tei lawan. Lawan mah. Lawan iba wib jengi mah. Kita. Wib jengi lawan hai. Kita. Lên hệ ta crunch sự kim lên hệ nó cái bot nó la rem bệnh rem an vai la rem dapatkan dadap ne one is two tela dap yang kata kafuifu kawan is one aswa kafuifu paham ta sibet one is one pendap saya bawa wib senam lawan tiba wib mah lawan tiba wib sini dan pak saya bawa wib ni bahale le kamal kam ta mai tu rem dia hai mah lasrau tu jom hai la rem ai ko trai T1 US1 saya harli hey one S1 teng mentangan ai tangi bawa mah tapi one dengan ai bit password mah lawan i bawa mah kawan kita belum hai jengi mau hai tu rem hai ui le hai le la krai palik mah la krai palik kitaพี่อักปลัดได้ไอไปตังกิวเตียในวันสุดมออีบาสุลังบังไอตังกิวอย่าพิมพ์อยู่ไอเด้กะมาให้เตละดามองั้นไอชัวอีบาฮาอูบาวิมอยังงั้นพันตะกาฟูยสฟูกnama yalangไอเละไกลังบอสkita iPhone US4 pa kita kan sayang ma pendap say bawib okay bawib say bawib ang na bawib wala sa game bawib bawib parlawan okay ta ay sayang nga boss Ellen Burani pam ay re ka kata papan nga ro kay papan pi penlek kay sibit ka 1 kita pendap say bawib mo sanam last game nyo bawib tangan sepakat ka 4 mah kita chalo nastana siya oh bos kam pen kon Bruno kagil membar wat badan pro lasai sinam lasai kan sapa ai tagil tes kapak palite pak sai ai tilin sim he neba pak sai hoi bos hoi bate gaming kita bawib jengi ngalang iba wib mo ana du mena iba wib tewan tak ingat dengan ai lekas mo sanam lawan ta bawib par jengi kita ta chalo hai jengi to hai sap jengi krai hai sap jengi ayang B2K kasih saya tak B2K kasih ngan cak ong pan ya itu oke oke bau oh ring hai bau lan yang bau itu kali ini gameplay ini ring hai dan tak legend le mah dan nak legend le mah le hai le bau 8 lim deh Jiba palik oke ta oke ngan ai lanya silat jiba web oke jiba palik dengan ai lanya silat kalau ada kanan saya nak yang masuk next yang tangan pak so kata UFO yes ngan ai beja password mah ngan ai beja password mah next mo bos ngan ai beja password mah apa ku arung gel baru untuk kasih penonton member itu pati gini oke ada yang aku lagi
Lek tè okey Pak Wib Pak Wib buat pelik lah saya tekan skill Pak Wib buat pelik ni. Ai tu kawan Wilson Pang dan saya ucapkan ya teh itu hari dunia. Ta 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 ta. Pak Wib ti भाई tè Last Legend lại ni भाई lẹ mah. Last Legend lại Pak Wib lẹ. Ore भाई, ore re re यार. Eh, lạ khro ji Pak Wib deh mah. Thế nam. Saya pelik penting biang gameplay Pak pelik भाई je ni. Ai bat ngah. One vs one babang. Bas menurutku. Tak kain kambas kata ka one vs one tang iya aku upload bro gitu. Tang sini sini mau pas sini mah. Oke, kan sudah pergi. Le bhai le. Itu ya itu dengan bisa pesan mah. Untuk request serius wah. Ai tu kawan vs one saya, ha? Kawan vs one. Lại đâm balik. Lại đâm balik. Balik lại đâm sa lại thế nào? Hơi balik lại đâm sa. Le balik lại le đâm sa balik. Kam sutra kata kawan Yoswan tinam. Tangba kita kia slam mo kawan Yoswan bani iyo lang teh. Salah. Salah bat balik teh. Kagil tes ni kumno bro. Bado lah saya mo kagil tes mo. Le bhai le. Ilisha. welcome. Mana ba la tu ni tengah tip mo kini legend teh. Ba web legend pali ro ba legend. Paling noob hope paling noob se okey tapi le bhai ba jam sa le bhai mo le gel challenge sikit tak tahu ni kwa aban ya u ke si dan ron hagel dan nambar na ba long on sibet ban le gel ai gel tu masih tidak tu ni minta tak le tu tu le na apa re sibet le Thailand re sibet saleh masih sibet ngan saleh sibet kita Ba Wib ni paling bias mana balak. Ba Wib le bhai. Salit dang laj denan. Salit dang laj le. Okey tak. Jadi Ba Wib ni le bhai le. Tak kabar ni bhai. Tak kabar ni. Ba Wib bhai. Kata reklam ya tu. Le bhai le. Đây re Hanoi Thailand ni jang nang smart umri. Ta saling ni saya paling tugas ni. Chalo Ba Wib ni le bhai le. Le bhai le. Ayah na bat palit. Re bat gitu. Crunch begini. Crunch one vs one. Bado. Le la dom le palit wah. La dom le palit palit la dom sa le ni palit la dom sa le mah. Tinam. Tah, la long. Okey, Ba Wib jengi crunch si Ba Wib jengi bahai tah. Crunch si Ba Wib jengi ai bang. Republic sai. Tiếp sẽ trong những thải và được dawan ngate ting le upali te ting se pali pali le la dom le pali mah la dom se pali mah la dom sa le pali iyo tang penyo baju ke kerannya bawi begini pendam nasi bayi bawi begini ada bado kumta se bado iPhone yeso dekan ta ang batat ka po yeso kin dia dan berure tak ada hasil mah tak ada saya kawan Islam do si bawi begini bahai ta le ikan kita hai baka hai gần ui
legend sa lagi ni mo ngate mana baca ngate ngamla ong sure lagi ni ngate ngamla ong sure lagi ni mo i ngamla ong sure lagi ni at yang bat palik mentang ngamat air sai nei no te ngan air chopason ma apa kawan US1 ne kafu US4 ngan air chopason ma ta iba web chalu bhai ta jong papalik ta ni ga papalik mentelang ru le kumite kum no philang bakang ate bakang abiang mo pipat bakang VS4 pak VS4 le ore palik lale dom sale palik mas nuan akhir bedar dar le deh kiba kwa le kai palat thid dakas parchat se mo pen le kai sibe bai kawan yes1 pen le kai sibit kawan yes1 okey tah chalo palik jengi tah pendam na jengi palik jengi mah pendam na jeng palik bhai okey tah ID hai okey ngan saya ID mah ngan saya ID ibawi bhai ani 8 ru meneh teng lem rai pa palik le bhai le bawib tah crunch bawib jengi tangan saya sikit mah yang ni ngaruh ngasih tang kawai bangam ya alam Tuhan ni pilih ke ID room campaign re sai ngapat pin re mo ID room mana ngapat pin re padu tu ID room le jeng pini te ngam la akit sure re mana bajob mo legend sa la jong ba wib do dina Okey, bawib jengi tak ranya si bawib jengi bhai. Em hai ID room nè tôi. ID room, okey. ID room tu mah lah dat pin. Okey, bawib jengi keranya si bhai jengi. Chalo. Re bhai lakrut ba palik le mah lakrut ba palik ta ngan pendunana mah ka yu mah ka rau mah ta sangan pha so kata ka 4 years phone ne ngan pha so kan kada 1 years 1 ne ta sa kan ka 1 years 1 mah tang rungut te stream te 4 years 4 tang rungut te stream mah okey bawi bhai ta le bhai le ta stuck lai bhai mah kita ta nai na password mah sanam ready na nai na password mah Abdullah ya kampun sibet dengan saya kawan Yoswan martang rungut te mah password udai iwai prama iwai password mah MX dan bor ngate tes please wa tip kamlong ne kakim katu kakim MX dan bor leh bhai leh tangan start sah page ta MX dan bor mah nan yang berapa li bhai kita Free Fire India is set in a virtual world and it's not based on the real world. Pali chalo hai ba pali ID room la pin mah ID room la da pin mah sanam badu hu nga ong ai ka fu furo ba pun
menta kat arngot kita next kan itu mah ngaruh mah pen ai ka fu menit tentang arngot lengot te tahu kan pasal kawan Yeswan. Oke, MX Tenbar snoban MX Tenbar bhai keranya sih balik MX Tenbar jalo MX Tenbar keranya sih bhai kate atalat say ni ake ke mo menang seban ak mo senam pangapat ba yu bang senarum ba balaong ba wi menit ta kadang bangan pak ta kawan Yeswan jalo ba MX Tenbar bat ipali keranya sih bhai dengan peli game swa tham ai ko eso còn sai saya empat juga tim itu bro ya yang apa bos si Pak Wan Pak tah MX Tenbar bhai keren sih Pak paling bhai ni laki MX Tenbar denam legend bhai ya idan bar denam MX Tenbar bhai re ka legend bhai denam kita kerannya si Haji saya nak kabar ni next saya ya una persen jong kipas bat paling tu kita kenapa kan bangan tak aku dengan ID de password mah ID de password mah itanat kawan S1 Asia này thắc ray next part dạ nó sama hệ next ngam dạ sự ok và paling hai chalo paling di Messi MX Tenbar hai Hari yar bat ipalik temo dinam bat ipalik te la kerwat MX Tenbar halo kong ij halo kok tahan balik 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 ini kampan internet ini papak pala pasai boleh tak langsung suah balik suah si bhai mah aku paham sana paham tahu voice tu unit mau beli apa unit mau beli nak khói lại balik mah nak khói lại balik lại đâm sẽ lại balik mah dakat balik mah padu dakat lại balik mah entah nước thì balik saya kinang kita guna mereka telepon markin satu bro si betah bun kiba kwa awan S1 bun kiba kwa Afu
Kali ini lah kali ini mau full. First two. Nampak full dengan ID password mah. Tuh MX dan board tuh kerennya sih bhai. Le bhai comeback le bhai. Le lijan lah ini MX dan board mah. Nang petang nyungut. Tanggapan ini lupa. Puru nomor pun kiba. Wah, saya aino yang ngarep. Sini fufu. MX Tembar. Keren sih kan? Ngale salah tam belin tala tam ki klei ram tali. Password kana. Toh, balit mau beli dengan password taka full dengan ID password mah. So balit mau beli next ID password. Choose accept. Basino kan saya tahu semua basino masuk dan IP kita tahu tu expose with request tangnya sinabi ka full SFO kita dan sinakata ka full SFO de First two. kita akraj pali le mah tinam pat I pali ti bhai te la ban le mah kita nupha pali mah bara ngan sinabi kita ka full mah sana aku nak ubah ingat ang sinabi kita ka full te nup palat manga ang kam na ba sino atau pali le lakafun pa sa tamo senana ken kita sa su at yang nga say tangan ay sa dyan yung password mo sana ngan ay dyan yung password mo ngan ay dyan yung password mo sana ready na dos trong khi pancing password mo ready na pancing password ngan ID password mo oke chalo hai ni Halo. Oh yang nih.
ai di room sa ngan sa ai jo ai di room sa ma sanam an so ai sa ai so ta ai di room kan change password mah ngan ai change password mah kat ki bai ya sha ngan sa ai mo ID mah ngan sa ID okay ta basino ngan ai bai cho password mah basino markin sa tia sibet dengan sa pai pi sibet kata katu yesu do mar ta se do mar ngan ai bai cho password mah mar ba ki tia pra kita to ID romo iwe sawei san khăn tay lái not sama kita password ngalai na password mah Salang yang apa kita karena renjak atau radio ne wanjin pesan nganai na password mah tu ID room la dapin apa komen mah ID room la dapin apa komen kita Two technicians installed geotech. password arlai password taruh di janya iba web agramasi mx dan bar iba real smooth oke kita bhai kita ladap next lagi pun dia kita oke ngan start na sama kini kimpling kini sangat kelai bandap temo kelai bandap temo mah kita Free Fire in tu barial semut peta barial semut mah lagi barial semut bukan niam barial semut mah first two. Double takedown. Halo Badu. Welcome Badu. Bandre lang, halo. Welcome. Bandre lang. Oke, kita. Ibarial semut takkan ibarial semut. Oke, jang ibarial yuk.
Takedown. He's done it. Alex Honnold has made history again. Double takedown. Skyscrapers, 508 meters. Others have like this. It started with the steel, considered a warm-up. Next, it's bamboo boxes, a 274-meter climb, and overhang as the But he was never alone. Fans watched from the windows, the street, streamed it from every corner of the globe. The final challenge, the tower. Smooth. And as Alex made the final ascent, all you could hear was the wind. Dante Chacon. Double takedown. Double takedown.
scale this 101-story skyscraper in Taipei. Without ropes or safety gear, we'll have to wait. His free solo attempt was delayed for 24 hours due to rain. On a video posted to Instagram, Connor Reed stands from a very rainy Taipei. Sadly, can't climb the skyscraper when it's raining. So tune in tomorrow. Hopefully, I'll get the opportunity to climb it. Those waiting to see Alex Honnold scale this 101-story skyscraper in Taipei. Without ropes or safety gear, we'll have to wait. His free solo attempt was delayed for 24 hours due to rain. On a video posted to Instagram, Honnold Reed stands from a very Those plans to climb Taipei 101 were foiled by the weather on Saturday, disappointing to hundreds of fans who woke up bright and early to come here and check out the spectacle. Quite disappointed we can't see him today, but of course safety is number one. Don't want anything to happen, so it has to be pushed till tomorrow. So be it. We'll show up tomorrow and see him perform again. 心里很开心，因为根据这个气象预报，明天天气会晴天。那今天这边老实讲，录音的这边拍照效果并不是很好，而且对他来讲，我相信不是危险，但是这边在重物这边回归之下，这边我总觉得不是很好，所以 tomorrow even better。 Honnold's plan is to stream his free solo ascent of a half-kilometer tower live on Netflix, meaning he will climb it without ropes or protective equipment. Given the very real risk of death if he makes a mistake, members of a production team told Taiwan Plus on Thursday that the attempt could be delayed if rain leaves the building's glass and steel facade too slippery to ascend safely. So I'm here just to see someone embody like the human spirit, definitely limitless. I feel like he shows like if we could put our mind to it, we could definitely achieve something great. And I mean, yeah, it's postponed, but I'm just glad it's safer to do it another time rather than see another tragic end. Really big event for Taiwan as well, like one of the most famous muscles in climate history is climate Taipei 101. 明天会再来，因为我自己平常就有在攀岩，然后也看过他的纪录片。 The thing that makes El Cap so intimidating is the sheer scale of the wall. 3,000 feet of climbing represents thousands of distinct hand and foot movements, which is a lot to remember. Many of the moves I knew through sheer repetition. I climbed El Cap maybe 50 times over the previous decade in a row. Once I found sequences that felt secure and repeatable, I had to memorize them. I worked to cultivate that mindset through visualization. I imagined it all like a choreographed dance thousands of feet up. The most difficult part of the whole route was called overcrawl. It was about 2,000 feet off the ground. It consisted of the hardest physical moves on the whole route. An edge, smaller than the width of a pencil, a facing downward. Then press up into with my thumb. The crux culminated in a karate kick with my left foot over the inside of an adjacent corner. As I practiced the moves, my visualization turned to the emotional component of potential solo. Basically, what if I got up there and it was too scary? How was the fingers should fear? And I knew that I couldn't experience my perfect moment if I was afraid. I had to visualize it first and after a moment now. On June 3rd, 2017, November early, made my usual breakfast of using fruit and made it a face on the wall before sunrise. I knew exactly what to do. I had no doubts. I just climbed right through. I rested for a moment below the problem, and then climbed it just as I had practiced so many times before.
Oh. Halo. Oh. Yeah. And oh. Ada torok waktu
Tanah air juga mantap. Dapat ribuan tambah. Ayo, dapat ribuan tambah. Besar saya selain rusak angkring ada banyak hal. Hey. Hello. Hello. Huh?
Betul. 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 Hmm. Kupang yun. Oh iya, itu saya. Nggak tahu. Bocoran gitu. Keren banget. Bocoran ini. Bocoran ini. Itu ada tadi. Oi. Oi. Sira ya. Hello. U.S. climber Alex Honnold has become the first person in history to free solo Taiwan's tallest building, Taipei 101.
Thousands of people gathered in eastern Taipei to watch the legendary climber ascend the tower without ropes or safety equipment. The feat was streamed on Netflix and attracted audiences from around the world, despite being pushed back a day because of the weather. Arnold covered the over 500-meter height in about 90 minutes and could be seen from kilometers away on top of the skyscraper. U.S. climber Alex Honnold made history Sunday in front of thousands of spectators who gathered to see the legendary American free climber scale Taiwan's tallest building, all without protective gear or ropes. Crowds piled into Taipei's eastern Shinyi district in early hours, arching their necks to catch a glimpse of him. You see him? You see him? Yes. It's so cool. Good luck and don't fall. 我看到一个人在爬，然后他非常勇敢，因为我们都蛮担心的，可是他今天非常淡定。觉得他只要向上努力，向天努力，加油，一定不会发现。Really want to support Alex, but honestly, like just being down here, even though we're not the ones fighting, I guarantee all of us can feel the same. Definitely really nervous, but overall it was really fun to see. The frog cheered and fretted over Honnold, who for about a decade has been the world's most famous climber. Alex Honnold first caught the public's imagination in 2017 when he became the first person in history to scale Yosemite National Park. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके साथ भी एक दिन ऐसा होने में देर नहीं लगेगी क्योंकि मेरी भी यही नौबत आ रही है लेकिन थैंक गॉड ये प्रोडक्ट बता दिया मेरे दोस्त ने जिसने मेरी
Sama itu apa ya? Ini kata lain lah. Jadi punya konsep. Jadi itu konsep kon. Cenderung itu. Itu lah. Oh iya. Itu manfaatkan kan. Terus
Very good at climbing very difficult things without a rope. Yeah, I mean, he's free solo 13D. He got good at climbing buildings anyway because he was very good at climbing very difficult things without a rope. Yeah, I mean, he's free solo 13D back in the early 90s, I think. He was sort of a forerunner in terms of soloing. Like, he was good at La particularité d'Alain est de réaliser des voies très aléatoires. Sur le vote la solution la plus audacieuse de sa carrière. Il a à peine 50 ans sur le championnat de France. Jeune grimpeur formé avec le nom Max Dial. Il arrive sur le solo une voie de la difficulté écoutée à une détruire. Oi. Streamnya.
Free Fire India is set in Battle Royale. Battle in style. Nga thiệt mỗi say và kan sai bang continue biang ketika juk meneh baka jana duak tegarau kan sa aju ang amo la kan kanta kadang lai minit kum la continue biang kaju la long wan lai minit không kom ai sai la long em kan la long continue biang kaju ang persuk la long dia thì phải sinh à ý phải sập ý phải sập rồi phải sập lại dập lệ lá vai ở tờ đang lệ cày một pas kita saya kita lệ đang có lại dập lệ ta có lại gọi lại cái ta có lại hello bahasa hello hello welcome hello ngala tiap mo saya sempat lah tiap akan saya kita stream nga kita okay bác saya okay lệ mà hẹn với say em lệ mà áp giá nga lệ cay lăng ai mà hẹn nữa mình ton lại cay mình đượcเลยnày chụp cô đi phiêu cười mình luôn đây mình luôn si game anh nhớ phá lại cay nào play one on tăng si game yang anh phá lệ one vs one aja bet nhiều 6 R6 kendain reu 6 mà play chúng nó lại cả lòng tăng lại cả lòng bằng continue yang kaju nih ka stream và cầm lòng ngedwak rek tak tahu mana jam nak klay bak sai klay kemarin Iran nakil mah milih lawan dah na tanah buat juga lại cái tăng sĩ kiếm à badak sih badak mana sih badak lại tăng sĩ kiếm biasa lại tăng sĩ kiếm sa kena warna mah Free Fire India is set in
pun ngalang nggak kesana. Battle Royale. Battle in style. Apa siro? Kenapa ini kena? Kena dua keradang di mahal. Headshot ngarakan jutaan. Wih. अरे यार
Why kaya siya bet? Mana? Pada akun la dalam cetek. Double takedown. Hey, Fumas. Klem lại. Kajing noob. Why?
Si Milo, Milo. Free Fire India is set. Sige to ko ile. Bayang lah ada tu. Oh, siap senang baik lah. Bakat kita ke kaji kalle. Sajak network pi bejaf kata. Kadang continue dia kajuk bang kadang long. Sajak. Halo Boj, halo. Welcome Boj. Oi, harga pihak. Nang lại cái số mặt bằng du lịch đấy và cũng một cần là cái gì kawan là tadi di air kan kasih kalau ini ya kalau belum bisa makannya kalau ada makannya kayak movement lihat nih tadi di air tadi
Double takedown. Excellent anti game. Oke, nah, yang dapat sedap. Welcome. Oke, ले चलो badak mana chalo Double takedown. Ni kau try. Halo saya halo kau ingat halo. Ngala double light artillery ka phone. Leh. Tak kulis gua di bawah mah. Halo Rivom. Boss I love. Ini kerja anak custom bom buat ni kadang kena sat dia je itu kan kena bom kalau dia aja. Kalau ngampe di air ka selong punya ngampe di air. First two. Double takedown. Ada kita. Kita ni hapus dan one game. Hai kita reform ang dapi ai te ngan play game na dapi ai te ngan thian na namar la mit te boss te om dei hai la mit mah la mit te okay ai password up tama sa kanya ngan bu spek sa kanya asam sakit hello tak lay sangut mah sangut anay pasa
password iwe mah iwe password nomor ID iwe sau sanar Riar iwe sau sanar nyulai RRR sau mah kita milu le milu le oh bakam long re amo kam long re kidus bang request menen mar shaban you mene ngala I reject ang tagadaw ngong balik mo kidus kreman jonre tagadaw tah tang stana sama ngong balik tak kidus kreman jonre kam long rek ema akimilo le Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based. kan pat yorong iba boy halo boy pat yorong ra lagi tengah boy tak tengok boy la ya boy la ya hai kita chalo banyak yang hasap ngadai upa FF tu sana tu pa FF dengan pito pa yuma boy ta IP1 itu te ngalek nu lintah milo nam juga lekai room sura la milo ta sekat ba kamlong hari ka phone ro kan lekai room dengan apsada kita ke phone sa lekai room kena te kam ya chat deh lạ long mà hỏi nhà lạ long và cầm cái viên cái chuyện nữa và cả dạ biển cả nệ xả ở dưới cùng cầm cái viên thì cái đằng long ta dunan dua kan ta sinyal season D thay ta dunan dua kan ya bun bayus ta đâu hey bài sập các bạn FF cả xây cái skill thế hey le các skill tiếp hay chalo pergi buat FF mah baik konsepkan yang iba reform day for me day tinam First game. tinam ba reform pidis nang na ma ha ngate na sa ti sa nong stin tak tahu The glory is mine. terus ai le kai la re ba wan tak kita wan pak naik dah deh kita naik pejre ya repa ya ngabat palat kunum ta babak ba babak le tamangan pej saja kan senang button bar ke ngasih utang marjan kita nampak itu dan bar ke dari itu mah itu next yang mau set excellent tah ngai password iwe ngan iwe mah ngan ai lang kini dan stream dengan asal ba for me tah ngan saya one pack sing number one pack ngai coba for me saya IP na password iwe ngan ai request iwe mah pendan kese na pendan kese kumai kita pendan kese bisnang IP su ai lại cái nọ ta nọ hệ mới sai ai lại cái nọ hệ tan này tan san ngật rừng ngật vậy mas bang hệ lại cái
Bongkel kita senang nak Nakit sekali itu. Napen kesek kemot Pas tekanan air pro batnya mo ngan pendap no bara akat yaki beliar kasih. Tah. Sampai kita buffer mi sibet. La nem buffer. Iba buffer mi tip mah. Buffer mi. Tiga nama buffer mi mah. Nah cukup hiba saya cukup ham teh. Nah ong yaki kita na pendang kesek ni hanya dia na em long ba mình xóa tiền là mình sẽ tầm bài email ít để lại hoàn trả bộ năng loài thì đã xả nên trả bộ năng loài từ đầu đã đăng ký cam hoặc bà đăng thì đang apa itu cara dan kaki ya le bạn đi mana ni bạn đi saya kata kabak ni kabak FFP hante nomor kendai re ni baik ta tapi dah mah kasar undang hantar ta dapat ikanเป็นikan kan buat jangan hante ta up sama ba reform ta di wet ngan ai xoay si với ngan ai password week le pas takran has ya itu I kong thei mo ya let's see kahan ne ngajan tiap lot kasinang southwest tenga ta kam tip ha kamot pisinang ai mensha nan tapat reform le ai si reform abang ngan password reform với ngan ai password padak nai ada komen ngay isu hey oke saya ba iPhone tada si game pur klik kan ada kan si game ini kan iso password nih ngan iso password nih tak kenya ong na ekeng taya tu swa ari gini adus plat gini mah naik adus re apsa baking ba naratu bhai Pak Formi awan pe Pak Formi mah tah ngan start san ne ni tamo asai ngabat palat thibat palat lim tabat mau kerwat mau kerwat mau kerwat iyo naik adus se bhai kini Aire, naik adus re mah. Pak Brodar. Ngampat tip bre. Ngampat tip bre ngampat ire tepi form. Kita. Nanai password ibu mah. Hai ngan saya ai sa wan pak mah sana. Wan pak tap kene dengan SIP. Oke. Password yang sau mah, sau password. Oke, sau password mah. Ngampat dia berarti itu nak tah akan change password dengan start nak senang try udan bar le oke चलो start nak siapa nih absen orang tu bhai
Oh hastim jong isumi ngadon baik man kapor. Em nomor bang haro nga chai le stream man kami dong ngam da yolat Free Fire bahari balik India is stream set. jong isumi. Takadang ngalik teng 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 gum Tala stream teng ngalek pat on stream re ro ngalek teng pat on stream re. Lek tu itu mo sai hoi pensek. At biang yang ngasai. Milu hai. Tah milu. Ba Anita ba Farmita lakan limit ba Farmi yang. Takat mai ni ba Farmi do. Ta ba Farmita krina. Ingat itu semua I like that kamu itu semua tak I like bro. Kakek nyambut PE tu bahaya ngah. Em nomor ngam da itu bahaya nomor ibompel ilek kai ni am, ilek kai game ni am. Ngang perlu kan thei balek kai game te ngam da uju ilek kai lang re tak tahu. Iya pensuk te ba sai ilek kai lang bat mahe bat jong yang tak tahu ngasa itu jong I pensuk jong isumi te ngai akan dua stream. Oh sai lang mah. Ki Wilson ai te kumna sa hagit man ki stream nga support back. Nomor ngajong don pora nganda yo lek page bahare yang tak tahu ngajak on stream tang mata arteo lagi nganda on stream tang spang mencari ngan on I baik manka sau kenta lai kenta baik bom ri hai bom tel dan instama ingin batai heka bajak mo senang improve ha mo ibu mana ibu Jeff nang lit tak nang lit mah pa nang lit tang ai sai bakwan pakai ek mo tamo dang dan em bakwan pakai ek bakwan pakai ek kumna le ak pelat I bom ber kabut han ya tah udici keren sih hai le akum no ni mah kan kadici do ka kalijan ha kan ya mah tak apa for me meneba ong kumno kangen kredit lut pada saya ngam ya friend ya pi saat biang mah beli kita la delete friend beli pila delete friend kita pi ai kerteng kumno saya insta nya ai saya gimeng jelas sih insta mah ab ngan ai pi tahu ya pesuk mah ar pra kendai san new sau tah simptom apa sok artinya halo bot halo welcome bot ngam akreng tah kopi itu mah pensuk artinya mah kopi itu ID jangan saat friend tiap ada follow back ni deh Tap kanan ayah black snack nani black snack ulit nani isi dos bos tap kanan ngan asyik wan pakai mah sana kan nggak ong yang tu ngalak dan baong baak bajaf yang pi bajaf itu bajaf ledang kenai senam teh ani katarok tiap med baik man kami baik Bajaf tiana si bajaf kendai senam tele kai game bersimit dasing sejan sing yung tuang na sangat le kai game hadu kan baje si tang ar baje duna kan tu bajaf sudah wan kan begina ani kasur dang susun habis si katar dang le kai game bedoang tiana sejaf kila delete ki balik kai mana balik kai mana mana
Terang kakoi kakya kata teh. Saya ki subscribe ki ajak bara. Ba di mana tak kadang ba kam jumlong na dua parem tang ada on stream tang sipang tak kadang. Oi saya accept friend request nga ulit nanya oto. Accept mah pakian. Tar bahasa ibadat long kupire sai. Kapan sok si tok kanya tu pok komen pi si tok tu ID jangan tu pok komen pi sa kopi. Ini kakak ini karo kom share link ha stream sumi teka kasih follow baki oh saya jenenga bajaf tiana semua bajaf tiana mah tiana bajaf tidak nak bajaf tiana mah warklet no yang mo adun beladat kan ni mah aki wensan ngan ai soi bawan pakrek mah bawan iwan pakrek te ki bahayeng namun lagi PI lek kai ki para ki yun so tapi ba farmi mah he ba farmi he la ong hi ba farmi mane mah la ong hi ba farmi mane ngara sonde kam julong dan bak pareng pada prinsip position ngam padlang bak pareng ata kali ak farmi ti kali marwai kita nanti ba farmi oh saya pi bon following banyak follower mah kahan kani bajaf ti kali atu lut mah karena baje sapi off stream minta ya aku minit setengah atau 1 menit akan potong sama menit mah marba 1 menit kalau ajak ngapal pinu yang kaju tambah ka menit per kalau ajak no kalau ke pada kadang nek sadek ni kena kajaf ti atu lut bej berapa kena kajaf ti tiana ajaf sungan bajaf ngamai dek kasih dari jaf dari dom lo ngamai dek kasih no mar amit tiana amit mo share kaleng instata si ada nga so ai teng kumna kay ibawan pakrek pa ngarong ala klet pa ala klet mah long re bos bandungnya iternai kongji tangan ai da password mo ngan ai request yang pakai ara liway te ngan ai password liway mo set iklan dang ya tu mentah deh set iklan ta ya tu mentah ni nih kan even sukurun ngong shu kopi itu ID jangan nangsen nih han halo behat nongkar halo ini komik lah ta ba farmita 2S1 la chandap on jikini mah ba farmi te la chandap jong ba farmi Pak Farmi kerbatnya si Vai Pak Farmi Kay ijik wan sukse ini iway mereka mana oh saya lihat teronan no ngan tiana bajaf tiana mah bajaf tiana bajaf mah senam bajaf tiana mah senam em còn ít he nhà afterman xóa
Nanti ngade uhuman ijaf hana. Ngam ngejre ijaf sana. Ngejre ijaf ta. Okey la khurid ba formita. Saya ba set ek lam. Ba set ek lam. Okey. Nganai password nama sana. Nyam arma password mah. Ar password mah. Ar password play. Tang arma. Tang ar password. Oh, lawan ini. Lawan ni tangan start aswa. Nai ai ures bah itu sudah kamlong start sudah karung juga. Ijek ne kumno sai ini ikerteng isingan. Tips ai saya ini mentah tah. Halo kong i halo. Kamu ski berat. Free Fire India is set in a virtual world. It's not based on the real world. Don't worry, it's on a week. Tuy con ý là ong mà. Ơi. Con ít là ong ơi mà. Bang lan con ít trong u boy. Ya. Cả say ngạc ưu điện nhanh lá áp mà đụng nắng nè rồi bắt dựa thế sơn em ngàn là át sa sim friend sa sim say ở kita pensok ở kita sim ah dan sa sim ya ngamo post step kan ya teman aiso iba Kiwinson mah sana kan aiso iba Kiwinson sang sama saya Bima karena saya Iba Kiwinson dengan saya Bima udah pensok mo ini isinya ha dia pensok Dapat Kiwinson sama ngapa kita dapat Kiwinson sama kita ini wan mah ngala klep halo pensok teman ha ini wan ngala klep mo ini iklan dan keteng tak tahu saya là đây này em sợ nhi dengan Pak Said Bima lang em bat nga u black snack bala dan aspek ban long si dos bila dan aspek saya oi bạch thần lưng hay lang em này nah kali thì ang thì lại cái gì mình thì thứ đó kìa bombel kan ya thứ đó kìa áp ngăn lệnh follow saya pa hay ta tangan ai chơi baki Kiwinson ta ba nan lihat mah kita ngăn lẹ đã ngam lẹ ngam pat wan hasan wan pek hasan pertama mungkin pak si player kasih jemi mah di itu
Kalong ne em jubab seng ong kalong sunam ta kalong tengah pak saya ti bata palong ti le xem bà kia bên sân mà lang pak saya ting just speed there hey basino amo i basino dengan ai gatu S4 i basino sedikit balan kensut mai balan kendung re ya ngan ya tu hama he lah awai ngan ngalai ya delete ikan saja na kak tidak lah ya delete lot kin saja tak tahu tingre ya mahe ngate ngadang nup con i beli con i mah beli con i beli con i ya ayah ni TV mah saya sebut mah con ít beli phim dulu kayak game langsung ya bạn ya sila beli friend ya con ít sila beli friend mah saya lang ya apa yang saya tidak tahu Shay Basino, amo Basino. Cũng nằm tàng khăn long này bạn ai yêu Basino. Lại delete lại kim sạch nhá te. Tingre Yamaha si box sa ongpat Bastion ditnya. Dat kane accept friend dan request ya nga kalong kamsut ta. Tama ba kiwensan. Ngala ya delete like kan saja ai yung Basino. Apa nalang mah. Jangan saya accept try balik nai. Ta ba for me kurun saya ba for me. Nai ai lat re se bas ba for me. Ailang bos mahe walang welcome mahe walang ta mau mahe walang oke ta bak farmi la terbit i bak farmi ni ta buat ya kure yo ngadom mahe yang telak wai ai di jang pi bos ba mahe walang padan friend se hai halo pat uformi ti bahai mo pimut ai swai no ngan ai swai i kiwensan mo ngan ai swai ba kiwensan kumba ong uba deng dok pedang te ka kenthei te ka kenthei ha ka boi te han te mo ngadang dei i new subscriber he kum tang lai saja i te i mahe walang he mahe walang tak boleh simpan mahe walang lah le ibon senti mahe walang pipen le kai gil ne kum no bro la sai mo ngan phale kai ta gil test mo la sai dengan phale kai ta gil test nomor la sai te ba la don kamrong ha gil jengi nomor la kilo wel ngan raksisna te ka gil ayah ngaruh sai ipun singan tangan ai soi ai mah sana iba kiwensan kamahe te senrang ru te pensuk ya le kai lang no ta basat x lam tak banyak dah jadi ta
kerteng kuno ibaj aina abat yang bos step kane tangan ai bak Kiwenson wah sema he ngan ai bak Kiwenson ni ko try ta ngan ai bak Kiwenson wah Benstar sai ai napa di dak nenai dak nenai okey badak nenai ta tambangan asal kita mau badak nenai dap uta sa yang amah ta dap ulah Kiwenson dengan sai hi bombel mah ai gel test yang bos nga kwa rungkil bakti lasai mah mahe mah lasai mah mahe lasai mahe mah ha hana install ne ha game pensek kaboj at yang si game mahai wanbar next wanbar dengan pak soi i ba này ibaj kenleng ibaj mo ibaj te kenleng ai di game de pi tah apa ada dan kopi lupa ID yang terkadang arka Kaisan Nyosau kata sama oke dah pidan instan saya aina yang ini mah baksino angkom nah idan bana baksino amo baksino ngan pak sokan ka kata-kata wistis kan dengan saya itu mah baksino dengan asana kata kamat ini kata info kalau si kain demen ya em là lại cây phát xong ibadak nenan là lại cây phát xong udan lai ngut mana ta lai ngut balang ni pensuk ubaj hasil te udang kenleng henry ha insta pop la rang ba oh kita kabut ke hasil dia udang kenleng ni kahana 3v4 tak kendang ala sina kata 3v4 kan but for me crunch sih, but for me dah ini but for me lu ngatip re ya pihak instabot ini hansta tiba ye si yo le kai bat kita si le kai bat dan saya apa pi klam aire kerteng instar han star ai pensuk be te mo tinam han star ai be pensuk ni chalo ba for me ani ni ko try for me te kalen le for me asap x lambat for me mana bala uri bhai la kasen ne sedang naik ibaj mah nakwa abat pi paramar kawai paramar wei ban ngan atah pante saya kwale saya mah nga bat web api bat web toto sa ai le kai mah tah badak man sai le kai mah ngala ad friend ya ki oke mahe walang oke ngan sa accept ki next kene ngan sa accept sorry pi mah kita ba for me jengi krede ba for me ba set x lama keranya kini mai mana bajob tang ba ngala dan samla pi pensuk dei kan nong mairang arjar lai putingan ya sang kahan hadi arjar lai puti layap ni ketama ngadei RDX
Bombay. By the way, but UHD Sarah Lin. Baren, hello, welcome Baren. Welcome Baren. Marjanar. Lawan Slam bos Baren ngatang la Slam nadu menek kena beje san beje ne kena beje tang ba kajak na duak no tinggal continue biang mah. Tak tahu. Sa mah he. La misi mah he ko mah. Pun kampalat bos tak tahu klaim ya wan. Okey, dah umlele mah. Kum tama boy. Kita nak delete friend fa kliat mah. Delete friend cha ni siapa mah. Namar kiba kamduna online. Ini ada sansi kendai si. Dari kendai si kendai kenta ni ci. Kan kini basi si ni yo si. Kini la bon mah. Mahe akar ngaklaim la delete friend show lah ini mahe akar. ID yang ping ngalat ping 4 ya saya jangan ngalat depan itu mana kita apa. Kita nanti lihat friend saya kini mah kiniat mah kena mengalir sim friend ni pas naik delete friend mo yang tah seorang kan dari ada delete friend lo ngam jupe jadi tengah ada delete friend ngam jupe jadi saat friend yang mah absadus kini kibadan hakil jangan accept no yang tah accept no mah nomor pala ngadap teka friend list na ibo accept no yang kita mahe tangan accept no pino kini kiba hadap ana sisi kiba online ran bos ngalat dap ong lupa ya pi day unup da day nanti anak mo saya akan dua panas saya okey tah pak farmi okey tah accept friend ulit nan tah balik nan tah accept mah tah jangan accept kata friend yakin mah sekarang okey tah ambil besok balik nan kat kibadang long accept mah hanya lah ada accept I bumble what delete friend yang jangan delete ya jangan delete kan seorang biang ngama unfriend biang ngama oh ngam neng orang mun sim friend nak bara ikini ta dan sakanangut dengan sak sim friend sa sibit mah ta sini tahu balik nan saya tahu balik nan okey balik nan berkulai naik penselam re Arsyad si baik okey tah balik nan jangan pak nak cuai ini hai mah sini siang mah padak nan to lek sibet padak nan tah pak ini sini tah pergi tengah start cuai chalo sampai next kan ya mah ani ko try pensok idang pos new Henry ngapa la jan ya sang rangkat hey kabuat dulu kontas kabuat pejo delete friend ya pi yang ate si IC bak kita barifom dah kalau lu bikin ke phone tak tahu apa keniat
bos tepkane yang bos wan raw. Aku mau ke Starbucks. Bye bos ke naik okey bak reform okey tah. Tiap sep ngalah dah follow pasal ya apa. Tidak baik-baik. Dah satu sebut mah. Bos sak ngadap kan hai tah ngan IP bat i per nai mah bat i bombel mah dan wan mah. Saya balai phim ai ka foi ko kamsuk tangan saya kamsuk mah dah dap teka tu itu next last round mah kenang bangan yo pak nak tai dak sini ro hai ta mah iba rem geng ta apa ta ka foi pi mah kan yo pen bam iba rem gaming pensuk sa follow yang ngamo set accept do hakim follow pivot follow pivot mah iba buat deh last kan bos last kan kata kai em ngan ai last iba pernah mah kata satu S2 bat bombel mah galak dah follow back ya isai ngan sa one mention ya isai tu nak ya hi dep kan for years for more bos salak bro konsep salak ini konsep dah legend sale ba di mana deh cũng này ni phải di balik nana i lejong bat ini set eklam sa pi mut thia na sa em bangan ai las pi ta katu es tu i bombel bat i pernah bos sam thia palat baran gaming ta dali appreciate game tem yo thia sam thia sudah ai kerteng pi pensuk teman ai pensuk ai share hana pensuk salah bahasa iklan salah Rip pernah bos kata itu alas tajab ngitin hap ai biang em tah saya mah say off kam sempa nama ngadang bang bani attack bat i pensuk apa i kadang bang ya pentek pensuk tah page mid bus pin page mid pin saya pin lagi belaras saya pin lagi belaras badan gaming ngalik ken belas senang nah ibaran gini oke ini Miwan ini ini teman tuh ini Miwan ka ong ban ya tek has jem sumiro am na hete kaita mo belai nyampa dia aja nyere dan coba kuat yang itu boleh minta masuk lajak temo ngamut leksa hapen usaha kamsuk la yo tiasi dan sha senang jencar boleh jencar tadi caranya ngabut cara ta ada di nak mah senang
ba pernah ready na ba i bombel mah dan pana itu ready na kita coba mewan tela jandap mewan ne i meban hap tray dang step kenapa je pinap tray kan ini cincar mo tin em cincar phi gitu ngate thaoเป็นอุตสาหกรรมยาช่างพัดเทียสีนักคุมโนเก่งบอสละใช้ดีรีพับลิกเดบอสบนบัมขานันคำกีบอมเล็กเป็นเล็กมั้งกีบอมเล็กได้แต่บนไฟกีบอมเล็กได้มั้งคำบนกีบอมเล็กได้ใครนี่คำบนกีบอมเล็กนี่งัดแต่เต็มแรงงัดแต่สเปรย์ใช่นี่ngamut la ja ipen sekte la mut bantek saya ibon bel temu aha kaba boy haha ta iba pen iba pernai jangan senang kata kafo yesfo saya basino what ready no basino em les ngapa duk di bala pej atang bala saya nga lalu happen uslah tias ni tekken sale ayu mah halo ta balik nenek ta laram si bajing mah kita aina ibadak nan se ta padak nan next kene mah sunam pasino next kene mah sunam ubaset ekdo ta le itu tatawan itu hidup wan tidur lah orang mana ta hansa ayah pi tamah kata kai apa pasino next kene pasino mah itu wan sebado wat kleh padi bombel set x tu mah kita i bombel lah level hale mah set x 2 lapo yang set x 2 kita lapo i kasih belat ke gila kita tah yang start mah next kene ngan pak ka FOS4 ti ready na jang basino password bro Elisha tah kan sapa next kene mah ka FOS4 jare mah jare sen lem bos tangsi sen suat lem ya uran akibaran akita atlang se neba tata baran mah tata next kene so baran gaming mah kita tang sirau kita chalo pej basen x tu mah ix set mah idu x set tu dengan orang idu mah tah ini imah nak skin ni ibom bel mah len pensuk teman kam mah pensuk te kam mah masalah mah tang bai ni kan theng dah ki le kai hai kan theng khatro kan the le ni tu guys jangan pergi dua ni kerana sebab ada ni ini bat dengan saya hal kai bete lang mo persangkai season play persangkai punya le peking play pin persangkai on stream la sai boss mensi yo one page uran namar utia singi la sai ha penuslah he baran gaming pi kum na pin tek kita tengah pengalain waktu le pin tek ren ya jangan le selong te om yo rebus
bado jengi keren si bado jengi. Keren aja si bado jengi. Ta ready na mah. Senang jeng basino ready na mah. Ready na aja bado. Basino sih basino. Bos pidang on stream mensi teni on your page re. Namanya nggak kali singkat fight naruh kamera langsung deh pen ai nomor tuh bos sa tagnya tag biangnya sama barang gini nih baju kisah iba baju kisah pensuk off stream ya pensuk sumi mah bakal di pensuk Hore, hai mah. Kini teleja. Badan gaming attack nga hai. Badan gaming pula attack nga. Takatek dawan tek seki hapo WhatsApp ne hapo Instagram ne hapo FB. Nanta tek ngadang on game kayak ini cha na screen. Nako penduk tang ba kam long rei na du ba nga udah de phone. Kam long chu nga klem yo shu. Bos ai ho bos hana. Besok tenan bantek no se namar ngala miss ya thi he le ya ima he sip te ba boj ini ibam pete legend hal ini ro denam dah ini ban ngala tek tengah kayak tahu iwit mana kapak mana masai sare di lupa mau ang ipi terus dengan saya tagih tes mah saya ai nomor ini nomor jangan tetek instangan saya mah ibro tek instangan saya mah ngala tek tingah na tek ipen suk mah la tek ipen suk nyong tek ngan stama pak pensan dengan saya pi mah bai badu ani badu te nampak teman repot wat ong re kumta bot mah ngasu bang bot pi ai kan kumna insta padan friend sebenarnya insta nyate ai sai gaming jelasik mah insta mah sai gaming jelasik ibombel hey ta keranya ibombel keranya si isis sih ta baset x tu halo Pak Sai halo Pak Santi halo welcome halo bro nanti cara din lupa mah iba nanti yang pana iba nanti kita kai padi basino mah ong basino teri din lupa nanti ong basino mah halo bro halo Pak nanti halo ai kerteng loyal saulai ar te ong no dang pensuk to ong no na pensuk samla te ngubang ong kita kemau bos yu ada nga oke badan kita oke badan gini oke babak kita telak jeng i bombel padi hidup mah le Indonesia duk lên coi halo bạn duk lên coi halo welcome bạn duk lên coi ta ibam bet ai bài ibam bet lại ini email ban ni comment sẽ ngam cái maksud email ban này email ban also subscriber bos hai kin mah boleh sih gini oke wah ibombel lak legend ya deh nah kambak dijang ibo bombel pensok ngalak dap follow like ngot ki pensok tang bangam tepat ta ama iba baik deh nggak
da ipensok isa ngan sa share pi kar dem pensok mah kedo baik sa share pi ngan la da besok ka channel dong pi saat lang mah aki baduk link kai baduk link kai kata ibom beli ta kalau mau ibom beli pateng baduk nak kampak ni nak kampak ni mana bala ngate katu kamut pensok tela he kata hakatrok ngampan tiana handai ngampat ya tiara kat bompat ya le si ketite pasal kita sampai kaina i bhai rek to sana sa phale kaina ikini rek mah ruri bhai chang ibom beli hari dia mangan senana ta ka fu S4 ngan aino di gaming chai pi dei ban pu post tang nhiều tiếp ra sẽ ngay kata ka post ngam ju lepenon kam hare kan stama ngale instas ban yu tang manta parba yu barba ngale kene ka YouTube channel tagadaw kenapa ala da yu tangan air dim ko dikidos tagadaw pensok wat jai se na uboj mah dai re pau re pa uboj pej ha profile bangadeng yet mat yang pej kita sino nak mo Pak Sino itu lemah ngap Pak Sino itu lemah ngap hi Sino bhai kita baik kan sina kata full S4 ta kan ayu ba mah yuba Sino 3S4 mah kita share kaleng hang ne kampun kinong follow tap aman ai dak beli te ka pensuk mo kana wapin la aman share ta share tu pensuk share tu kita aman ai shop pasot mah ngai bikin dai mah senang nai ba Sino mo 3S4 Joseph first karum kamsuk hawan sikon la long ba kamlong re kas karum juga ban save ngan ong lupai pi kamlong res kana baran gaming ngala persangka nosen ra kamlong re karum juga ban ngan save lupa te tagadaw tibre mo bali kamlong re i dengan save kalong ba successful ba kunto kita baran gaming uklay baran gaming siya yung baran gaming jang ba Sino siya yung ba Sino yung ba Sino mo sila yung ba Sino baran gaming uklay baran gaming good night bahai par listay bahai par ta laingot mas stay mah laingot stay silang ta senes arngot mah senes arngot barrel ren barrel ren barrel ren saya barrel ren mana si barrel ren mah barrel senes silang ta lawan stream slam post kampau notification rasa ngamenta pati gini nge-continue biang ketujuh meneh tak kedaw kamlong na waktu meneh de nge-continue biang ketujuh meneh password bro
reply like welcome baka. Good night baka. Good night baka mah. Ta sa iwe sini ngan ai ini bahai empat ai mah ini bahai. Ta send. Oke, tang empat ai res ini bahai mah. Mai address semua sana. Marang empat ai password empat ai deh, tak ada. Ta wanrong sa sini slot 1 mah tang iwe mah anai password mah. Anai password iwe sini sa slot 1. Te sini sa silang te tang iwe mah ngan bu password tang iwe ngan bu password. Iwe ngan bu password mah. Iwe ngan bu password. Oke, lawan ini mah. Tobos kita. Bandok kita. Nanti ni password mah. Yang naga 3vs4 iba sini tak tahu. Dah. Pos ngamut use hakarno Pelin tapi buat use hakarno. Iwan bak mau kedok ada welcome. Kita yang standar cah sampai kita ke 3vs4 mah jom iba sini. Telak ni mah. Pati gini mah. Tengah anu palat tak kata mau ngar anu palat. Boy they contain sen rang hoi boy te tiếp gì vậy mà boy te they contain sen rang bang upload mana tak kata ka stream dengar ka upload ba mar bang you on stream mana ka channel dua kasu nek sabe juk tu ta ngan trekam swa ngan pendak kamera tak kata ngan sa continue yang dalam dekam tak kata ngan sa continue kadang long yang ketujuh mana kita sampai iba sini mah ladap mah bate gaming lah saya mah sare di lupangan ai guild test mah badan hakil jang ke di lupa lah saya ai guild test legend sa legend sini mah profile ke junction station di karyo ke jang ibot kata lalai salak apa iba buat dina dapat tidak lek selak mah dengaran kian lek kumah dah kira selesai kibadan hakil jangan dengan ada elektris dengan pak benar sana akhirnya dah kilo dengan pak lek mah anda dengan air kaitan kita pro dengan takino dengan air mah Mary Dales marbayang saya ilangnya ke ai kertang iman astagfirullah subscriber Merida Lesma makan kemudian pakai garam dengan pak mi sada kue mah ande deh bang tekan kita mah dengan air pasar nih nah aku yang pas sini tuh legend lagi pas sini deh rei hai 3vs4 tekilaban padam sini baran gaming lek panok baran gaming lek panok baran gaming mi re ong nakil ndai re pami nakil mah tang tu ki nadu la sai champion nomor apa ni apa ibet mah kakak gallery si hajar masih hajar dina berhap dan kamu tempoy dina ban zero te omlong mah si hajar dina te tempoy bi yang sa chin kerteng ada koye kagil jangan la yo tap top em dala la kam he kingem bang sa chin kerteng na page hatu ngala dep komen ya pi follow pak no ya ibot kut nak cai ha pensuk sa sampai pensuk Oke, vaksin foto nangal dap la kai gel biar mene nyusin saya ngali la ka kalori jangan la koi hari sana jar mata betul apa sana jar mata marna kambuki hang mata yo marmut ang koi hiranya tu kata ini dari hiranya betul koi masalah oh ya buat pi klaim kut nak le sot babak
Pak Boy dah. Kalau Pak Pak sini fufu. Kan sing Pak sini fufu. Legend salah yang Pak sini mah. Jong Pak sini jong Pak Web jong Pak Saralin mah. Kila ban pen bam te. Paren kiming bhai. Kasut gon ra ima bhai. Ma tu na. Tekran si bhai. Paren gini. Ibadat mana. Ini ibadat juga bhai. Sampai palat pot. Lek kai game nanti mana. Ngan call no ya mahe. Tapi babot la được snan babot. La được snan wah. Ini pensuk la call no mahe ke. Đây nè. Pensuk la call ni mahe te. Kita Bambek ni kawan saya bambek. Oh, ni bhai. Okey, Pak Web ni. Pak Web mah. Okey, Pak sini kau kawan Pak sini, Pak Saralin. Setengah Saralin mah. Saralin kawannya One Vivo tempat tak jangan. Jangan Sarah hari ya. Okey, nyaha. Okey, nya. Ni kalau buat nyak je buat nyak je ada yang ngaruk bro kita tanah mentama sana entah kan ada password ni loh hukum kan ada blok lo hari mentah ada kali jika ada bagi kabar dalam hal kan blok jauh perau nam dalam hal kan blok kadai hi atau ai nak masalah kena biasa tiba nak kena je ya ubat kena je ya ubat ni awan tu kesrin la sikumpa saya pensuk la teman kena pensuk la teman kajing pe jangan idang nyama jika jangan pensuk dapat benar langsam lah ni kata ke Double takedown. coba real dekat marwi Pak Ren hai okey Pak sini toh jangan Pak Web Pak Web parah mo legend pha mo legend pha kini kita lihat mah legend pha kini kita lihat mah kita tak kita sekitar cuan menit ready no next kan mah ready no next kan apa Apa kut nak hire ya ubat ya kam ya tiap ha ubat. Tidak kut nak kemud ya tiap siu se iba ubat. Bapak teh. Bapak teh dah kut nak kem ya tiap siu sibit mah. Ya tiap siu dah sibit bapak ubat. Uish kahua. Ani hai teh. Aku dah bareng gini deh. Sarah tak Sarah One Vivo Sarah lah ni Saralin deh Saralin Saralin teh masih boleh Saralin tu nah Saralin One Vivo lah ni le Saralin kita melaknya keluar ini jangan salah kini keluar kita Sarah aina si Sarah ibang lagi mah Ari bhai Saralin hai le phá sih mah le phá kang ibang tak kit leng pi
Yo nè yo lại cày lăng mà na yo sa boy ba lan yo next kena sana ngan ada password dengan air crispy mah oh ingat Dapat jakadur te ira temen Hare Henry Dahayeng pan Anjing ikon agak bawa haba ngadi nagi jam piti ai keteng kum datang haba piti nagi jam ai keteng kum mau hai mah mai ngah pi ai keteng mah Pak Sino naik kangkai Pak Sino naik kangkai Pak serai sih Pak Sino naik kangkai ke 3 years old kum ta mau buat ta naik kangkai mau Pak Sino serai dengan Pak Sino mah ai dengan Pak Sino tapi 2 years old Pak Sino nak lah pernah juga Pak Sino pernah Pak Sino ai keteng kasih mah Pak kasih bila sama Pak kasih ngasa penuh saya tapi proses mah nasa itu teman kondek saya mah dengan lap and stream tang sipang dak pinwan wan juga saya mah cuma rasa ke tip deh ngamlap saya ke ngahapan pernah beda saya mah dengan ada proses deh balanya deh kepensuk kan bae basu balan tak tentu tanya Pak Sino te ai hai Pak Sino te nampak mi saya buat web Rawit mi saya buat web kita Pak Sino kita Pak kasih kita anak leh hai ukleh kita sutek lek kai mah sa sutek lek kai ada lek kai baj kan leng palat mah baj kan leng palat ta oke nganai password mah sana nganai password kita ready lupa password iwi mah iwi password oke ini pai te empat pare ini pai Siya tes le kai mah kita Pak Sino kita Niwan neme pantek ngam. Baik, ini dan kerteng re. Niwan Niwan. Ngala dan kelat lek. Pira pen sok pi samla tang ha stream Henry Haying patla teman ksoj oi. Stana ta. Pas Miwan mah. Mangale tu FF Mewan mah ong ini Mewan ne ini ban. Ngala klet ta. Ta ini ban. Seteknya insta sibit mah sanan. Seteknya insta sibit.
ឲ្យជិនសុកសាច់ហេនេះbay sẽ trong one bar sẽ trong one bar ok nha sẽ trong one bar giờ ý chơi one bar anh đang cái tất cả ý chơi ok jangan badan kuning kali juga badan kuning masa enggak badan kuning lah ini badan kita penuh bisa manha mah yang manha keren jadi manha keren jadi manha mah nhằm texture itu nggak baik dia ladu semua baik ladu mah ladu Assalamualaikum buat Double takedown. Kena ala bos kena penimpe awal penim set ang nak nak sana ang nak penim nama pentingan bagi penimpe nak kaya langsung pernah ada đại penimpe dari kaya tiam langsung tenar dari pimah lệ stream cũng neo lapor chứ lại bản tịch sẽ dawan hoy hello welcome pada dawan hoy lapor chứ lại bản lệ cái ambil tịch channel tăng stream baik tăng share baik để berikut để saya ID nya hilang dunia buat mai konsep teman lapor saya semua Hai sampun Jaka pom 5 Jumalin ya aku mau kata Double takedown. gặp hay các bạn tin tên come back a friend Baik. Aku balaskan Pak Miwan dulu saja Pak Miwan. Tah, tadi Pak Miwan teh barang gini terus barang gini. Kita play barang gini. Sekarang gini, ini kita kawin kita buat tapi barang gini. Chicken tay ikan sekat. Karena baju lekai nak mentah lekai ayu kanen bos nggak mentah dengan kai kita ke FUS4 pindah saya dengan sapa kita lekas mah mentah telah dapat kecil jengit ini mentah telah dapat ngadang su mentah ngadang su ibadah mau capi angkum nah om ada mau sedap om hai ya ông cũng vợ đang được setup ông biang sự hay bos ngadang su wan mentah cũng nào ta pada mau setup ha học cũng hay kasih flag dan online nya hỏi đang lại cái này ta kasih flag dan cái này ini mah đang lại cái này nadu mentah ngam lựa are banwan hau kom nadu mentah belum balik punya wan deh kita langsung tu buat tapi Bambek 1 vs 1 tah
Ibam bet 1 US 1 but me 1 mo. 1 US 1 mo kita. Ngadang bet la. Ngadang bet la. Oh peoples. Tidak lah. Nadu menengam yo repan wan. Ana duk menengam yo repan wan beli ta. Hokom. Beli ta. Ace le mi wan hai le. La pan pam ace le mi wan. La i masa le gameplay mi wan dinam. I masa le gameplay ni mah. Tịnh bạn mi văn hay việc riêng em mi văn hay mà việc riêng em cái mi văn hay ở kita karena baca boss of dream sikit ya karena baca 1 vs 9 he thiệt sức mau say và là sản thiệt và đôi khi phân sức thiệt sức thiệt nó phân sức giờ sikit mình bên le áp sát niệm mà ngan wat ketika kasih ada kau dong ini akan ada kau ke abang tim utama ngantin mentah dengan jangan kau yang buat live stream lekai football bos saya yang tapi school silent ns saya ke tak guild best semua sungai mai saya dengan tak guild best ini bos untuk klub you buat narator meneh lebih lengkap upload badan ngate lah saat dari video le badan ngate ngelasari video le utama bagi le celak-celak entat dengan video baik tengah ngate ngari video baik Oke, Miwan penbang es masih Miwan ini. Oke, ta. Pak dan gaming how come dan gaming lokal ya. Ri thầy kali trên nước dưới. Như tại vì vậy. Balik kita ke barang gaming custom ini apa was period of stream no ama dapat offer ya senang best dapat offernya pasakin majaka pemimpin melin ka dawan bos ini dawan oleh kita tapi off si baju dengan wan le pun namanya si baju dengan kayak biasa kita lah ada juga saya cek saya si kira jalur saya jalur sih भाई kok kita
Nah kopi kan kau kali ni tambah krem lah deh. Balik ni krem lah deh mah. Krem don ling deh try. Balik krem lah deh kan ikan ling kau ấy. Kita nak tar ya custom ini broi Pasura ya cek channel bottom kita sampai ya tak aman sisa nama kalau mana kalau kita tip markan kawai kam dalong apa kata thang kathut ke kam lah tu apa malu pikir nyata malu pikir Oke, baran lah, baran tu nak. Ada ni baran mah. Baran tu nak. Let's have saja. Hello boss, ngasuan island. Pak wish kot ni ya PC. Welcome back iba bonus un. Biasa kan. Terus ya tu pertama ya kata channel kamai pibas nama tanah mata. Tu kalau re, apa niat dah. Kalau re apa niat. Dah. Chalo भाई सब cerita. Kali lah jangan respon ya. Okey. Aku mau tunggu pai mi sih kena spot kami ya. Keluar. Kena spot mau pai mi ya.
Mau keniat mah up lam keniat dos tak mah tang keniat ya. Kena taka klam isu ngata ka ai salah kat spot ro. Klam isu rekomend mah nomor ba nasukune kat spot nak kene kawai ka phone ka tau. Ujar spot telakut. Okey, tak lah lang mah. Ya. Boleh tak kamlang. Halo, saya halo, bantai scam halo. Tam Jing Roy. Mana Tam Jing Roy pia? Tak kena nak cuman panik ni ta. Saya nganti anak apa cuman patlah saya kita. Sampun, halo Pak Sampun. Welcome Pak Sampun. Tangwan ban ai lak thi anak ngah. Gambar lain halo, welcome. Saya tu surprise ai gerbang yang apa udah mod tuifo tang ibadah mutah wana ibadah mutah tah tanai ada password mah password lai no password lai sai tas ang nga mah kia rewas le rewas mo nai le rewas amdire manta super chat dah kuat kerpang teh pas match bro English ya sadap klaim kuat sur ki bawan iu dengan subhana ban iban data oke tu mah password lain mah password lain weh jurang stream dah ki bom lek kasut dengan isu banyak kini kidos
ta kata thiện nợ nga mo sawan la sai okay babait dia dia semua babait mah dia semua babait tangan palas dah ini dan si banyak ini mah ngapain doa kita Miradil ekor sedap say oi amah oi tuวิธี start นี่ก็ไตรงาปัดพีเดชิกรdah manfaat kata yes cerita ya pasti ramah nakim ya dan syuk dina nakim ya dan syuk dah Free Fire India is set in a virtual world. le tak kasih jengi le bhai le tak keranya kasih jengi keranya bhai kamu nak buat pas syuk bhai le ngan le apa dia kasih ni Double takedown. tu witri hana đấy nè kita pasang baik MRT Kar. Good morning, saya telah tarik nganti anak kita lekai bayi kasih flag 2 3 dan sure te off nama dan sure te off nama Oke, MRT Kar beli MRT Kar ki yari baik bhai tapi MRT Kar mah MRT Kar pas penyanyi karena aku aja ngasai mah ini partai gini ngasai ngapain mah saya tidak kuat jengkel lah kalau kita malah selesai kahek malah kahek kita member lagi lah kahek tahu te tapi kok ada saya juga kok anjen ke long masang Amaron depan hek tak ada. Away freestyle but away but shot playernya tidak kuat aja seorang prima sana seorang pivot gaming dia
Tah, tap kana jangan pengkot nok sana. Jangan pengkot nok sampai terselesaikan rung aduk kan ngut kiba kwa le kai te le tagil ka selesai te long mon nomor ba tagil kini pang arteo kadang ne adan lah adan re arteo te bos le di asti chalo abo tapan kut ngai game tapan kut ngai kai stream sama nah tadi om pilih di asti dengan le bet di ante anaknya uso castrim punya sana uso castrim punya punya nomor kafon juga ke alak tuh tadi katanya kedau kan uso castrim kita kita kan ini dia nam kan ini lah tu ya stila gaming ni kasih flag ya di gaming di kasih flag di syasa gaming piano api bro tadi kasih mah ya salam lah yang kini mah ya salam yang kini ki bhai sab
Ini juga nih. Jangan ini. First two. Double takedown. Kaslan ada saya kaslan pun. Kaya kaslan mah tang apa kau sakitnya teh. Tidak sakit mah. First two. Bumper dulu kamu ngambil ini malah Double takedown. ini bhai. Gameplay ni lah. Taki bedang page stream ta saya kenduk sa game boss senam. Kan also ka stream dengan saya kenduk ha game boss senam. Kakil adap tias bagi taki dostina. Kasih flex sanajar lespa te baca bai lisha bai. Pandu Kasih flex. Oi, belai. up. Takut naik barang mah kita berapa stream teh saya tiasuk.